anh ấy dương từ anh vọt lồng hạt muối này dương thưa tam cống cho anh ấy cứ chia ốp co tháp cài rồi nó cho khi dương mưa rụng nó nhiệt dương khơi nhất thạc cổng nông nơi cái lại ná chẳng cái ai dương cầm nó ti tăng ốp co tổ tua nơi tháp cài rồi nó thẳng cao tháp tá ti tăng nắng dương cua tận đạn nắng nơi cái lại nè nằm bấy thành này ai viết stroke tham một bố rồi có stroke rồi lục sinh nhá bán ạt tệ parama chẳng dương miên chấm láo để chia chấm rỡ nông đây cái phèo á dương miên son chích buôn máy pi cục pú ti tăng lại đạn ní son chích tại sầm pal máy pi cục pú cái lại ní như phịch đạn máy nè đã tạo mua đây phịch nè son chích sai sầm pal máy son chích một hay buôn máy hai nắng son chích bay rồi chích sập ram máy pi cục pú ok chẳng kia dương dùng tốc giật pe pram tí sầm nhập đo trái chóc kia dương scan ở đấy cho đầm bay chloi chơi ra chấm lại để trầm trời ok tao hỏi lại pram tí ok chẳng khi như việc xa tam crom tới hai khơi chấm lại hai trăm châu nhưng châu tam code của bạn dương scan nó scan đi của bạn đấy châu tới đầm bấy chơi ra chấm lại để trầm trời ok pram tí nó tam crom đi mùi bất quật đầu lên Năm ta làm ngoài giải tùy. Ok, biết không? Đâu, bạn biết đâu vậy? Ồ. Không làm. Không phải biết chuyện gì. Cái cực anh ấy nhớ là sẽ có bộ. Bộ lộ. Đó, chúng ta biết đâu. Ok, xong thì cho đỡ những cái gì nó vô đẹp vô trái cái cho anh vô thằng nào số cái nhiều cột mốc như cái này sau này cái này chữ phí thì có chữ một vài người bởi một chữ khe một chữ phí nó còn có bóng nó chất chất nó biết gì nữa có một đoạn chỉ cái đấy thì cả năm chắc đi được qua những nhà nó bảo là chỗ lên thì được nghe thấy cao lắm và pizza
លំហាត់នេះលំហាត់ឲ្យគិតហ្នឹងមិនលំហាត់សួរ AI ទេណាលេងជាលំហាត់សួរ AI ហើយប្រវាយនេះប្រវាយគិតពីកពូលនេះគិតពីនេះមកអូខេអញ្ចឹងបាន2ក្រុមហើយបោះឆ្នោតនៅសល់3ក្រុមទៀត4 3 2 1តោះគ្នាយើងអ្នកអត់តន់បោះឆ្នោតបោះហើយមកអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងមាន2ក្រុមដែលបោះឆ្នោត 0.47 ក្រុមណាខ្លះដែលបោះឆ្នោត 0.47 ពីរក្រុមហ្នឹងសូមលើកដៃឡើងក្រុមទី3ហើយនិងក្រុម1ណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែចម្លើយយើងទទួលបានតែពីក្រុមគឺក្រុម1និងក្រុម3ហើយចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមផ្សេងទៀតចង់ដឹងថាហេតុអីបានចម្លើយនោះបានត្រឹមត្រូវទេយើងចង់ដឹងអត់អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យក្រុម1ក្នុងចំណោម2ក្រុមហ្នឹងដើម្បីឡើងមកបញ្យល់ថាហេតុអីបានចម្លើយឃើញប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសរើសក្រុម1ក្នុងចំណោមក្រុមទីប៉ុន្មានមិញទី1និងទី3នៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់5ក្រុមព្រោះដំបូងយើងគិតថា5ក្រុមឆ្លើយបានទាំង5ហើយត្រូវទាំង5ណាតែលើរើសដល់ពេលឥឡូវយើងសល់តែ2ទេចឹងនេះខ្ញុំ print spin ចោលមួយសិនបើចំ1ឬ3យកហ្មងណាអូខេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញក្រុម3ណាអូខេអញ្ចឹងក្រុម3យើងអាចឡើងមកគូសវាអីតាមចិត្តយើងបានអានេះយើងគូសមិញណាអូខេមេក្រូមានណាHello. Ban đầu cũng chẳng bẹp pon năng lồng hạt bao dương ní cái chọn ở dương rồi cái này để dương tự đặt để cái tự đặt cái này nè để tụ bàn bùa miền năng tràn chẳng tam giờ lồng hạt mùi ní cứ tha vào vía cứ riêng chia paraboloid nắng chẳng tầm rong vào vía cứ riêng về được bài ní rong về được bài ní chẳng anh ấy cứ nhung cái thà dừng giờ từ rong bọt nè tôi và dừng cứ dừng giờ vào vía tì đúng không chẳng ai có tì tầm rong vào vía cứ cái đấy mà buồn bé còn ít ok hai giờ bắt đầu mà tiết dừng mưa tới là không thang hắn vi miên mục
នេះគឺមានគេប្រាប់ប្រវាយមុខរបស់វានេះហើយគឺ3ម៉ែត្របាទ3ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថានឹងហាក់ឆ្លោវាដេកមានន័យថានេះគឺជាx នេះជា y យកយ៉ាងចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានេះសំទុះអានេះខ្ញុំគិតកន្លែងនេះមកយកកម្ពស់វា0.0ព្រោះអាហ្នឹងកម្រិតវាកម្ពស់វា0.0អញ្ចឹងមួយគិតយកកម្ពស់វា0.0ចូលដាក់0ចាំណា0បើកម្ពស់វា0.0អញ្ចឹងមានន័យថាអាមកនេះគឺជា x នេះក្អូននេះគឺជាប្រវែង x អញ្ចឹងប្រវែងនេះគេប្រាប់ទៀតគឺ 1.2 បាទគេប្រាប់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទៅរកប្រវែងនេះម្នេះប្រមាណហើយម្នេះប្រមាណអញ្ចឹងបើយើងគិតប្រវែងរបស់វាអាវែងនេះហ្មងគឺ3អញ្ចឹងយើងចែកជា2ទៅព្រោះអានេះយើងចាត់ទុកវាជាអាឆ្លុះអញ្ចឹងអាឆ្លុះវាចែកជា2ស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនេះយើងអាចគិត2ព្រោះពេលចែកជា2ទៅមានន័យថាឡើងទៅលើគឺ 1.5 ឬក៏មកក្រោមយើងគិតតាមអាក់របស់យើងគឺដក 1.5 អញ្ចឹងយើងយកចំណុចមួយមកនៅលើប៉ារ៉ាបូលហ្នឹងយកទៅនេះក៏បានទៅនេះក៏បានអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំយកកន្លែងនេះមានន័យថាអាប់ស៊ីរបស់វាគឺ 1.2 ហើយអតន័យរបស់វាគឺ 1.5 បាទហើយយើងអ្វីដែលយើងត្រូវរកហ្នឹងគឺយើងត្រូវរកកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺកន្លែងដែលព័ត៌មានឬក៏រលកសញ្ញាអីដែលវាចាំមកវាផ្លាតទៅចំកន្លែងហ្នឹងបានច្រើនអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចកំណុំF ហើយចម្ងាយពីកម្ពូលទៅកំណុំហ្នឹងគឺPអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅរក P មកហើយពីរក P បាទពីរក P គឺបានអីគេនេះយើងបោះ4ម្នេះ x ម្នេះមកយើងមក y ការ៉េលើ 4x អញ្ចឹង y គឺយើងយកនេះ 1.5 លើជាការ៉េលើ4គុណឲ្យ 1.2 បាទអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយទៅនោះគឺចម្លើយមកហ្នឹង 0.40 ជាងមានន័យឆ្ងល់នេះយើងអ្នកផ្សេងទៀតអត់បានញ៉ាសំណោណាអូខេអរគុណមានន័យឆ្ងល់នេះសួរគាត់ហើយយ៉ាងណាអូខេទេសូមអរគុណអូខេណាអរគុណច្រើនគ្នាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគ្នាយើងលំហាត់បែបនេះគឺជាប្រភេទលំហាត់ដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយយើងយកវាមកបំលែងជាសម័យកាលគណិតវិទ្យាយើងប៉ុន្តែដោយសារតែប៉ារ៉ាបូលសម័យកាលគណិតវិទ្យាដែលយើងរៀនមានតែអក្សរឈរនិងដេកទេអញ្ចឹងពេលដែលបំលែងមិនអាចបំលែងវាត្រេតនៅក្នុងរូបទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់អក្សរអដេកយកវាមកធ្វើជាអដេកក៏បានមកធ្វើជាអក្សរឈរក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងគាត់យើងស្គាល់អំពីកំណត់នៅទីតាំងកន្លែងនេះបានច្បាស់លាស់ទៅអញ្ចឹងពេលនោះយើងអាចរកប្រវែងនឹងបានដែរឃើញទេអានេះគឺជាការអនុវត្តណា